Tribunal Constitucional Pleno Kuntakama Botanankupaj Sajikusqa Inconstitucionalidad Jatipaita Kaitam Churaikusqa Poder Ejecutivo Ley 31131 Kuntrampi Kaiwansi Régimen de Contratación Administrativa de Servicios CAS Nisqa Juluchita Maskachkanku Chaynallataj Botanankupaj Sajikusqaku Suqta Amparo Jatipaita Hinallataj Suqta Habeas Corpus Jatipaita Kaykunam Hamusqa Kay llaqtakunamanta Apurímac, Cusco, Ica, Lambayeque, Lima, Piura, Sullana, Tacna hinallataj Ucayalimananta. Colegiado uyariykusqa amachaq abogadupa kutipakuyninta paymi Congreso de la República Wasita sayarirqa sutinmi Guillermo Llano Cisneros rimarirqam inconstitucionalidad jatipaita Poder Ejecutivo wasimanta churamusqanpi régimen CAS ley nisqapa kuntrampi chaynallataj tarikullasqakutaj chunka hukniyuq umalliqkuna paykunam sayarisqaku hayllas huñunasqa llamkaq runakunata hinallataj amicus curiae chaynallataj magistradukuna tapukuyninkunata chayachisqa allin tukuyman chayanankupaj.